na mavito a vula ku masi na khavichi leswi nga n'wi hlongorisa kambe lexi n'wi hlamarisaka i ku a hi yena a ri yexe na kwala xikolweni na mathicara va ti dyela ti-cornflakes hi masi ya lamaya ma va ku ma yiseriwe vana mi loko ku ri ku swi tani vadyondzisi swi vula ku mani ta vula ku vadyondzisa va fanele va khoma hi tingana loko ku ve himpela va tikuma va kha va endla maendlela ya lama ya ku teka swakudya leswi va ku swi rhumeriwe ku swi ya nikiwa vana va ti tlonya hi swona a ni vula ku a mi fanele mi khoma hi tingana mani hi ku hina hi hleketa ku tanihi vadyondzisi swakudya swa n'wina mi xava le ka mavhengele lamaya mapalestina va nge hi nga va seketeli hi mhaka ku va le ku seketeleni ka nyimpi ma swi vona hina hi swi hleketa ku mi xava ku hala mavhengele malumayani ku n'wina mi ta mi kha mi phikizana na masi ene ku tala ku va masi lama ka ma nga ri na mavito lama ma va ku ma khama kambe a ni tshembi ku vadyondzisi hinkwavo va nghenaka ka timhaka ta toleto ta ku munhu ta a khome ti-cornflakes a ku masi ntama kuma xikolweni mudyondzisi hayi kambe hi ta va hi kha hi bula na tatana Mike Maringa sweswinyana ku nga ri khale handle ka sweswi mi yingisela Munghana Lonene FM hi lava ku bula na va yunivhesiti ya Venda na vo vangeri va lava ku lulamisa swin'wana leswi va twaka ongeti a swi fambangi kahle mayelana na ku vuxokoxoko lebyi fambelanaka na timhaka ta ku va vanhu va mbexiwa magawini ya vo se ta va kha hi bula na vona hi ndlela yaleyo kasi Citizen General Risenga Maluleke hi bula na vona laha ka 10 minute ku bela awara ya n'we nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM twana leyi leyi yo yi nga ni poyila very timasipala to tala a ni lata kwa Limpopo Afrika-Dzonga ti kolota mali a ni se ku na wa potora vanhu va lava ku ya vo ku potora vo ri khome va masipala wa n'wina wo kolota mali leyi wu mi kokelaku i mali leyi faneleke ya ka pension fund ya vatirhi va ka masipala va ka hina kahle ku endleka yini hi yo mhaka ni hlamala mina ku hikokwalaho ka yini ni va ku masipala ya kolota yini se hi ta va kha hi bula hi twa hi mhaka yaleyo khola ka Munghana Lonene FM wena hoxa xandla yin'wana ya tindlela leti landzelaka ya ku sungula 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 un'wana ri hi vula nomboro leyi ku hatlisa hinkwerhu va haxi hi vula hi ku hatlisa hi ku nomboro leyi ya fana ka minongonoko hinkwayo kambe i 0860 002543 hina i kandziya laha tivi va ku hlelela yona hi leswi hi endlaka swona mingisero Munghana Lonene FM hi kumeni tatana Mike Maringa hi bula na vona hi timhaka ta leswi languteriweke loko swi ta ka timhaka ta swakudya swa vana va xikolo tatana Maringa nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM i nhlekani khalanga yi ri enhlekaneli ka vayingiseri va nongonoko wa hina wa Afrika wa vulavula tolo ku pfuke hoyi hi vulavula hi xikolo xin'wana xi nga koho laha Babangu laha venge i vutlhari kambe hi nga se vulavula hi xoho kumbexana hi vulavuleni hi ku angarhela hi languteka timhaka ta swakudya leswi swi nyikiwaka vadyondzi ku xikongomelo xa koho ku va ku ri yini na koho tanihi ndzawulo mi langutela ku va nyikiwa njhani vadyondzi lava swakudya leswi no na khensa swinene khalanga hoyi ya masi ya le Babangu hi $20 hi yingiserile yo vuya hi tsandzeka ku nghena hi kota ku nyika clarity but mo hi khensa nkarhi lowu nga hi nyika wona mi ta tsundzuka mahaxiku leyi ya timhaka ta swakudya leswi nyikiwaka xikolweni i intervention kumbe maendlelo yo pfuneta aka vana lava pfumalaka emakaya loko a ha kula mina na n'wina a ku ri leswiya swa ku vana va ya xikolweni hi break va huma va famba va ya kule va ya ku dyeni van'we va nga ha vuyi van'we va tsandzeka no ya xikolweni hikuva va ta va suke va nga dyangi makaya so mfumo wu vone swi ri na nkoka ku vana mimiti a yi fani vusweti byi le ka xiyimo xa le henhla so hi na swikolo leswiya swi nge swi le ka quintile 1 ku fika ka quintile 3 i swikolo leswiya swi nga ka tindhawu leti ti nga classifiewaka tindhawu leti nga vuswetini so laha hi kona ku va ku na intervention ya ku vana va nyikiwa swakudya a hi swakudya ntsena i swakudya swo aka miri so mi ta tsundzuka ka lembe leri hi sukaka ka rona ku vi ku va na intervention futhi ya ku vana lava a va hamba va kuma lunch ntsena se hi swi vona ku van'wana lunch ntsena a yi va cover because va suka va nga dyangi nchumu makaya ku sungula ku introduce wona timhaka ta ku va nyika breakfast so hi ku loko va fika xikolweni a va rhangi hi mukapu ku fana na vana va ka Baloyi lava nga suka va dini va dya mukapu ivi na nhlekani loko se ku ta phakiwa leswiya va nga ta dya hinkwavo swi kuma ku na vona va kota ku concentrate etlilasini leswi hi pfuna hi kambirhi khalanga ku na leswiya hi ngo i absenteeism ku va vana va nga ti xikolweni sweswi a ku na n'wana a nge yi xikolweni ku
a nga na mali yo khera kumbe ta va nga dyangi swakudya swi kona xikolweni ene hi phakela masiku hinkwawo. Xa vumbirhi hi lexi xi addressaka xi levelelaku hi yona namuntlha, nhlayo ya swakudya leyi yisiwaka xikolweni yi ringane na vana lava nga ka xikolo xexo. Mo ni tlhela ni swi ripita sweswo, nhlayo ya swakudya leswi yisiwaka xikolweni swi ringana na nhlayo ya vana lava nga ka xikolo xexo. So loko ho za hi ya kuma ku ve ri ku na masi lama ma yaku ka hofisini ya principal Ncindani ma ya nwa hi wona kofi, swi vula ku principal Ncindani va le ku rhobeni ka system, hi ku a swi fanelangi ku va mudyondzisi kumbe mutirhi loyi a tirhaka hi swakudya sweswo a nga teka swakudya sweswo a ya na swona a kaya. So i mhaka leyi hi fanele ku hi basisa ku ti-allegations loko ku ve ti kona kumbe kwihi na kwihi ti swi hoxeke swinene, vadyondzisi va hina kumbe vatirhi va ndzawulo they must desist kumbe va fambele kule na swakudya swa vana, hikuva ani loko ku 22 va khensiwa hambi ku ri va lava va yisaka ku va khomela va kuma ti-stipend. So hi hleketa ku munhu u ta suka na xikhafuthini kaya, loko ku ri a nga swi koti ku rhwala xikhafuthini i ta ku hi break a tsutsuma a ya a xiphazeni kumbe a xopeni leyi nga kusuhi a ya tikumela swakudya swakwe a kota ku dya swona, va nga heti swakudya swa vana Khalanga. Se loko ku ve hi ku endzhaku ka nongonoko lowa wa tolo ni kume tinqingho to hambanahambana ti kombisaka ku swilo leswi a swi vulavuriwa hi mihlolo, leswi swi nga mihlolo sweswi i ku un'wana munhu i hlongoriwile, kambe ku mem va ta rhumela mun'wana ku famba teka payenti ya masi le ya kitchen yi ta kota ku pfuna hala staff room, kumbe na vona va lava tirhaka ku sweka kwalayani va pfa va tinwela tiya na yini va ri sweswo swi kule lera ra ku swikolo leswo tala hinkwaswo swi tikomba swi ri swo tala leswi swi endlaka swo xiyimo xa muxaka wolowo. Van'wani va tlhela va endla timhaka ta misawu va ku hayi i mhaka ya ku a ni ngo mfumo wu endle ku va na mapoto a ni ma vona ku le ku vulavuriwa hi timhaka leta ta mapoto lama se va ku na poto ra vunharhu ra xibalo xa hina, se hi mhaka ya sweswo hi ya laya hi ya pfa hi pambula koho. Swi nga va swi vula yini? Swi nga va swi vula ku tanihi ndzawulo kumbexani a mi va byelangi swi kenela vadyondzisi lava ku hayi kona ka swa vana? No Khalanga ma tiva sweswi loko riqingho leri ta nghena a ni yo huma ka meeting loyi hi nga tshama na vanhu va legal na va labour na MEC, hi le ku vulavuleni timhaka ta ti-case leti nga kona. Ku na ti-case to tala ta misconduct la ka ndzawulo ya hina, matikhomelo yo biha laha vadyondzisi va hina va nga ku dismissiweni siku na siku, ko va ku leyi a yi weli kona ka schedule 17 leyi ya ku teka swakudya. But loko ku ri mhaka leyi nga ta tshama yi kha yi phikelela masiku hinkwawo va ku kuma ku i report ku yi teka swakudya yi ta va yi bihini swinene. Mara intervention leyi hi nga yi vulavulaka siku ra namuntlha yi nga vuya yi kotlanisa na leswi nga humelela tolo i timhaka ta ku vanhu va hina va legal na va labour from time to time loko mathicara kumbe vadyondzisi va va na ti-training ta vona kumbe ku va na ti-open spaces hi ta hamba hi va na ti-refresher course leti ti nga ta va tsundzuxa hi matikhomelo ya vona. So hi twananini ku na timhaka teti ta ku va ta rhwala tibhoncisi ta vana na swikotelo swa tihlampfi va muka na swona kumbe va dya xikolweni i vubihi byinene, because ve le ku heteleni ka vana lava va fanele va dya swakudya leswiyani a va ha koti ku kuma swakudya Khalanga. Va robiwa va cheriwa swintsongo va ku swi ta mi ringana kasi va lava ku kota ku sala na xan'wana nchumu. Khalanga xivutiso i ku un'wana a ni vutisa ku maringa loko ku ve ku xikolo xa pfala namuntlha lori liya ya ha ku delivera hi ku ya hi order leyi yi kumini ku sele swithinani swa 200 swa tihlampfi, ku na masi, ku na tibhoncisi teto, ene ha swi vona ku leswi namuntlha ku nga ti 3 ta September hi ti-30 ta expire ene xikolo xi apfula hi January hi endlisa ku yini. Na wu vula leswi Khalanga ku tiko rin'wana na rin'wanyana ri na mimiti leyi nga swela na vana lava hi kotaka ku va classify va tiva hina tanihi ti-principal na vadyondzisi ku n'wana loyi u huma ka muti wa njhani a va na swona. So vana lava ya kumbe mimiti liya hi vona va fanele ku va packageriwa swihi leswiya ku xikolo xa pfala ya kuma consignment yintshwa before hi pfula. So leswi ku swi nga ta sala swi bola vana lava va kota ku dya ntsena loko va ri la xikolweni. Hi fanele hi va phakagela swakudya leswiya masi lama ya tihlampfi letiya mugayo liya hi fanele hi divide amongst vana lava va pfumalaku, swi rhwaliwa loko xikolo xi pfala swi ya yisiwa makaya ya vona ka vatswari va vona. Se swakudya leswi vana lava fanele va dya hi mhaka ku xa pfala kumbe vhiki leri hi le xikolweni hi leswi a hi swakudya leswi
va mhani Sophie na va Sostina va nga ta fika va ku se xa pfala mina ni ta teka 6 wa tipayinti wena teka 5 hi ta nyika Botmoris le gedeni lava va security 11 sweswo va phakana a hi swona swakudya leswi whether swi tele kumbe a swi talangi swa ha tshama ku ri nhundzu ya vana se loko mi endla leswiya swa ku mi phakana mu ku swi tele swi ta fikisa makumu loko vana lava va ya pfala lava va kumaku mpfuno lowu na loko va ri kaya va kumeka va ya tshama makaya va nga ri ku dyeni and ti-consequences ta sweswo khalanga mi kuma ku vana lava hi mhaka ka vana swakudya swi nga endleka mi ya hoxa n'wana a jele because loko se a twa ndlala swi nga endleka a tlakuka a ya ku yiveni kumbe a tlakuka a ya ku halomu madorobeni a ya rhwalela ti-dustbin a tlumba hi timovha so ti-consequences kumbe switandzhaku swo kona swi tele ko va ku loko hi ri selfish hi nge swi voni ku leswi hi swi endlaku sweswi hi payintingo ya masi yi nga onha vumundzuku bya n'wana wun'we kumbe vambirhi kwale ka community yaleyo se mina ni twe tlhelo rin'we ra mhaka ya le vutlhari no va na pfumela ku n'wina tanihi ndzawulo mi ta matwa matlhelo hi ku hambanahambana ka wona ka tlhelo leri mina ni nga twa roho swi tikomba nge timhani ve ri vo va vona va ri voxe va fela ku sopoliwa se a swi koteki ke ku tshamiwa hansi ku langutiwa ku hi mhaka ku mhani lava va voxe va fele sopo leyi ku nga se huma ku principal va nga va yive tinyala mani a nga va teke yini mani a nga va ndleyi a swi koteki ku ku nga tshamisiwa hansi ivi ku va ku twananiwa ku sukusela sweswi hi ta famba hi gondo leri swi vula ku sukusela sweswi hinkwerhu hi fanele hi langutana la ku nga vi na loyi a pfaka andla ku va na leswiya hi nge ri i tsalwa ro tshinya ku tlula ku munhu mi vheme ku famba no khalanga swi hi kambirhi swi leswi ku na milandzu leyi hi ku ya hi level ya wena kumbe ntirho wa wena loko wu kumeka wu endlini ko va i kha i tirha xopeni matirhelo ya wena xopeni va kuma ku masiku hinkwawo a huma na nhundzu ya shop leyi va yi xavisaka swi nga endleka hi ku ya hi nawu wa shop walowo va ku it's a dismissible offense swi vula ku hambi swo yini swi ku yini ntsena va ri na vumbhoni bya ku i yiveni wo fane i famba mara ku languta ka mhaka ya vutlhari khalanga principal wa vutlhari i reporter as a cat i reporter ka secret manager if there's any wrongdoing hi principal wa le vutlhari the first line la mhaka leyi faneke ya reportiwa kona hi loko munhu a ya secret a fika ku ni tise nandzu ehenhleni ka principal i vutsarisi swi nga ta vutsarisa swona ivi va vitana ta tshinyiwa se leswi nga humelela sweswi principal iyo hehliwa amoyeni hina hi hava ti-record ta ku principal i hehliwini mara loko ku ve ku lava a va ri moyeni tolo va na vumbhoni bya khomeka va swi tiva ku va ta ya ka secret va fika va ya vika va ku a ni ri mitirhi ni dismissiwini hi mhaka ya masi lama mina na principal hi nga dya mara ku hlongoriwe mina ntsena mhaka ku laha a ripotaka ka principal a nga swi tivi principal na yena i dye masi secret manager i ta langutisa case yaleyo va langutisa ti-merits ta yona ivi va ta discipliniwa ku hambana principal hi ku ya hi schedule xa hina i schedule 17 lexi kombaka ku n'wi dismissa hi mhaka ya leswi na leswi na leswi loko wo sweka na yena ku na code of conduct ya xikolo leyi vulaka ku vatirhi va hina mi tirhaka hi swakudya loko mo dya swakudya kumbe mi teka swakudya swa vana yi be dismiss so swi nga endleka ku ri case yin'we mi yindle swin'we mara level ya n'wina ya ntirho yi nga fani un'wana na un'wana code ya yena ya hambana so swi nga endleka mina n'we hi ya yiva sweswi loko n'wina mhaka ku mi tirha kwala xopeni mi tirha hi swona mafamba principal wena i hlongoriwa ntsena loko i ri na vuxaka na n'wana wa xikolo loko i ba n'wana wa xikolo kumbe sweswo mara a wu se fika nandzu lowu ka hina hi to hlamula hi ku hi wu twe moyeni kwawa loko ri mpela wu kona a wu yisiwi va ya report a secret loko secret va nga va pfuni va ta ya ka district ya Mopani ka Mani Machumele va ta fika va yi langutisa ivi hi ta yi teka kusuka kwalaho a secret yo fana na leyi ya loko va ri vutlhari swi vula ku secret yako yi kwele Giyani ti le Giyani college ti longolokini kwalaha ti la Giyani college hinkwato he laha venge marura ku nga ri khale no khalanga laya i miako loko fanele ku nghena TUT hi ta rura khalanga mara a ku ri na ku navela ka ku hi coexista na hina hi kona hi traina ku kona vadyondzisi va hina hi kona hi ya byela vadyondzisi ku hambanani na masi ya xikolo hambanani na tiboncisi n'wana wa xikolo a nga biwi sweswo so hi nga va na a memorandum of understanding yo karhi ku hi kota ku tirha swin'we loko TUT yi kha yi dyondzisa vana hala na hina vadyondzisi va hina va kha va leteriwa hala hala tlhelo hi pfa hi makela kona swikambelo loko ku ri ko swi ta swa ha pfumeleriwa ti-safety measures ta va ta ha pfumela ku hi va hi
hi maka swikambelo swa yena ha ri kwalano. Okay, tatana Maringa khensa swinene ni tshemba va ta va va swi twile mhani lava va nga ta na xiphiqo lexiya ku va ta yisa ku yini mahlweni loko mhaka yi te tani hi ndlela yaleya na ni tsakisa na hi leswi mi nga swi vula swa ku a hi nge pfuki na siku na rin'we hi vule ku principal wa le xikolo xa le vutlhari va na nandzu kumbe un'wana na un'wana munhu loyi a nga tshahiwa hinkwaswo ku tama ka ha ri swihehlo ku kondwa ku va na vulavisisi ivi ku hetela hi yo mhaka mi vona na mavito ya vo hi nga vulavuli hi wona ha mativa mara a hi vulavuli hi wona hi mhaka ku vanhu va lava ku fika sweswiwani handle ka va lava va nga vula tlhelo rin'wana a hi se twa tlhelo ra vona i khensile swinene tatana Maringa. No, khensa mina khala. Inkomo sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i tatana Mike Maringa va vulavulela ndzawulo ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo a hi kha hi bula hi mhaka leyi nga suka tolo ya timhaka ta masi na swakudya swa vana va xikolo mi vona yini ku lomu mi hanyaka koho loko swi ta ka timhaka ta maendlele ya lawo hi leswi swi nge le ku endlekiseni xiswona hi leswi mi vonaka swo loko swi ta ka timhaka ta matikhomelo ya vadyondzisi hi tlhelo ra timhaka ta swakudya ke swa xikolo hi ndlela yileyo kasi yin'wana mhaka leyi kumbexani ni nga tsakala ku vulavula hi yona hi nga se vulavula na va le University ya Venda i timhaka ta i siku ro hola namuntlha ra vadyuhari a ni ka ni bula na un'wana wa maphorisa a Giyani a ku a swi koteki ke ku langutiwa timhaka ta ku cinciwa maendlele ya hi ndlela leyi vakokwani va hina va hakerisiwaka xiswona mhaka ku ri yaliya ya ku va le ku khomiweni minkuzi va le ku fambeni va ri hava va famba va ri hava va ri hava timali leti va ya ti teka kumbe va ya ti dirowa laha tibangi hikokwalaho ka ku va ku ve na mintlhontlho leya ku ku na swifantani leswi swi nga le ku tinyikeni matimba ya ku va tekela timali loko va ri le dorobeni ni le ku ti vutiseni ku loko va tekeriwa timali kasi vakokwani va masiku lama vo va vakokwani va njhani va maxaka mina ni tsundzuka kokwani Nghena kokwani wa mehe a va famba na sesi loko va ya ku holeni va ri hava kasi vakokwani va masiku lama va njhani mina loko se ni ya hola swi vula ku va nhleko kumbe va nhlayo va nge ni zami ku va ni heleketa va ya ni holela kumbe va ni horisa kuma hambi mana nhleko wa famba na mhana vo ku nga mhani va hola vakokwani lava va khurukiwaka va tekeriwaka swilo va hava vona kasi mi vakokwani va mani n'we mi nga hava vanhu lava va mi heleketaka loko xiyimo xi tita a hi buleni va ka hina no a hi vulavuleni hi tona timhaka leti n'wina mi tivaka nyana timhaka ta swakudya swa le xikolweni vadyondzisi vadyondzisi va nge teki swakudya a vo mi hembela vadyondzisi mi nga teka swakudya swa vana va xikolo n'we mi nge teki se a hi vulavuleni timhaka ta timbirhi kumbe mi kandziyisa na rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ni lava hi bula mina n'we hi timhaka ta timbirhi ku vakokwani va masiku lama mi hava vatukulu na phela loko ku ri ku mi tsandzeka ku va na ntukulu wa n'wina mi fambaku na yena a ya mi pfuna loko mi ri na xiphiqo kumbe n'wana wa n'wena swi vula ku mi le ku tshoveleni leswi mi nga swi byala a mi nga ri kokwana wa kahle kumbe mi nga ri mutswari wa kahle ti husuka va kwihi va ka hina hi nge he tlheleli ndhaku ya ku ku ta vuya swigon'wana va ku vuya ku ya holeliwa le nsinyeni ku hi kwihi na yinini hi ku tlhe swi tika ku hangalasa mali liya hi ku vanhu swigevenga swi va swi yime ku lunga swi khutuza swi onhela ikhonomi ya hina a hi mi twenini 0860002543 nangona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela a hi amukeleni tatana Hlulani Fanwell Magayisa hi twa ku vo va ri yini hi mahungu lama hi nga ya langutelaka hi awara yan'we nhlekani lowu tatana Hlulani Fanwell Magayisa hi va lava mi swi tivaka na n'wina ku munhu luya wo titsonanela loko swi ta ka timhaka ta maafukada mara hi mukerile guys andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula 0860002543 kumbe 0860 na ti 0 tinharhu 2543 senzamini amukeleni muyingiseri wo sungula hi twa ku i teka hi fambe ta timbirhi ntsena a ku na yin'wana yi nghenaka ka letiwani hi fambe ta timbirhi ntsena hi loko wo sungula nhlekani
Avuxeni Khalanga. papa minjhani Hi pfukile njhani? hi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho n'wina mi ri yini Ta sungula ku ti tivisa. Hi mina muxiyipidi wa NSNP District Coordinator wa Mopani East. mi nge sunguli nkomiso mi fanele mi sungula hi ku swi vula mi ku munghana lonene FM ivi mi ya ku okay MLFM se ha swi tiva ku mi komise yini loko mi ku MSD a hi swi tivi mi komise yini I National School Nutrition Program. okay Ni District Coordinator wa leswi phakelo leswa swakudya eswikolweni. Mhangu leyiwani yi twi ntolo yi ri karhi yi haxiwa kwala ka xiyanimoya. Sweswi ndzi vulavulaka na n'wina ndzi suka exikolweni xa Vutlhari. A ndzi hlangani na nhloko ya xikolo na SGB. Ndzi lo yima tlhelo ka patu ni lava ku vulavula ni basisa mhaka leyi. mara se yi voya mini district coordinator hikuva se mi ni hlamusela sweswo ntsena lava mi hlangana na vo se yi voya mini mani lava va nga vulavula hikokwalaho ka yena mi nga ri na vona Vona a va nga ri kona. ya se yi voya mini se mina ku ta na tlhelo rin'wana ri ta tika kambe hambi swi ri tana hi mi tweni a no ndlela ku mi swi tiva ku sukusela sweswi swi ta tika ku ni mi tshemba because hi mhaka ya ku na loyi a xotaka ka nketani leyi hinkwayo Loko ni fika a ka ha suka va xiphorisa va komba leswaku va n'wi kombela ku a suka exikolweni ku vana va ta kota ku va ya mahlweni na tidyondzo. A ndzi n'wi kumanga loko a laviwa. So ntiyiso lowu ndzi nga wu kuma hi tlhelo ra xikolo i ku SGB leyi yimelaka vatswari hinkwavo hi ku angarhela yi ve na xiboho le endzhaku loko yi ta va yi kume leswaku munhu loyi a nga ripota mhaka leyiwani eka siku ra tolo u khumbeka ka ku va ku ri na ku teka swakudya handle ka mpfumelelano leswi swakudya leswi swi nga swa vana. SGB hi yona yi nga teka xiboho a hi nhloko ya xikolo a hi ndzawulo ya dyondzo. SGB yi ve na ntshamo lowu a wu ri kona hi ti 27 and then loko ku ve na ntshamo ve va vulavurisana tanihi vatswari ku va endla yini aka leswi swi nga humi ka mhangu leyi nga humelela. Se laha va nga teka xiboho ku va n'wi yimisa entirhweni hi xikan'wekan'we eka papila leri va nga ri tsala leri ni nga ri khoma. Va komberile leswaku a tshika ntirho kusukela wo swekela vana va xikolo hi xikan'wekan'we. Leswi vulaka a va n'wi nyikanga nkarhi wa ku a ta ti hlamulela ku wa swi tiva kumbe a nga swi tivi na. Mara lexi va nga vula xona nhloko ya xikolo va vule timhaka ta ku va n'wi hlamuserile ku loko a nga enetisekangi hi maendlelo lama a vuyi exikolweni a ta veka mhaka ya yena ku ri yini hi leswi a hehliwaka ha swona ka nandzu lowuwani wu nga vekiwi. So lerero SGB hi yona yi nga teka xiboho endzhaku loko yi nga enetisekangi hi na mi twa SGB yi teka xiboho mi tlhelele kwalaha futhi kambe a hi langute a hi yeneni mahlweni ku hi ta kota ku nghenisana na van'wana. Mina lexi ni lavaka ku tiva xona kusuka ka n'wina i ku loko SGB yi teka xiboho ku ri na nhlengeletano leyi yi nga koho ku nga loko sweswiwani ho fika hi ku hi lava roll call na timinutes ta laha swi nga tekiwa kona xiboho lexi hi nga swi kuma timinete ni ti khomile ni na tona na xiboho na lava va ri koho ka nhlengeletano leyi na lava a va ri kona ka nhlengeletano leyiwani ku na roll call leyi yi nga sayiniwa. Swin'wana swa swihehlo leswi swi vuriwa i ku vana va pfa va rhumiwa ku mem ku fana na sweswi a ku ri na tipayini ta tsevu hi siku rinkulu ku na leyi nga ta yi ta tekiwa yi ya ka mathicara ku na leyi va nga nwa hi yo tiya ku na leyi nga nikiwa security
ivi ku va na manharhu lama a ma ri koho mi swi twile xitori xexo loko ku ri ku mi xi twile xi na ntiyiso ku fika kwihi na koho loko ku ve mathicara na vo va le ku ti tekeleni tipayinti va hlongola hi mani vo lexi xa vadyondzisi xa ku va pfa va teka tipayinti ta masi a ni xi twanga lexi ndzi nga xi twa i ku muhehliwa eka vulavula lowu a wu ri kona ku tiveka leswaku u ve a teka swakudya leswiwani leswi swi nge se tivekaka i swakudya swa njhani leriya ra ku xa nkoka lexi mina ni xi langutisaka sweswiwani loko nge yena a lo kota ku ta exikolweni ivi ku vitaniwa NSNP official na district coordinator ku tshama ehansi ku langutisiwa ku i ncini leswi a hehliwaka hi swona ku mhaka yi ta kota ku ya mahlweni hi kota ku langutisa site i tlhelo ra ku vadyondzisi va teka na hi ta kota ku lavisisa hi vuenti a ni nge va yimeleli ku a va teki kumbe va teka mara lexi xi lavekaka kona i ku va hi va na vuxokoxoko kumbe mhaka nkulu leyi fanele ku va na vumbhoni a tlhelo kambe mi ta byi kuma kwihi mi siye munhu loyi a nga ringana byona vumbhoni byeswo a ni munhu loyi i yimile ni tlhela ni n'wi vutisa na tolo moyeni i nga swi kota ku vulavula kun'wana na kun'wana a ku ni kun'wana na kun'wana ni nga vulavula se loko a mi lo n'wi rhamba a ta va nhlengeletano leyi hi ku ya hi mehe nhlengeletano leyi mi ri na yona namuntlha a yi pfuni nchumu hi ku ya ha voyamela tlhelo rin'wana yi tlula tlhelo rin'wana loko a mi lo hlengeletana hinkwenu a swi ta kota ku ndleke yini hi loyi a nga kumeka ku ri na khavichi ka vona na masi lama nga nikiwa yena a nga na nandzu hi ku lo nikiwa hi swo mi nga hetela mi teka xiboho xexo lexi ni nga xi hlamulaka eka sweswo ku va ni tsutsumerile aka hlengeletano ku na swilo leswi i ku tsutsumela loko mhangu yi humelerile se a swi vuli ku tihlengeletano ti yimile sweswi ni nga fika ni kuma tlhelo ra hala exikolweni na tiko ku a ri kona na a ri na ntshamo na ene ku na i roll call leyi nga rhendzeleka vaakatiko va karhi va sayini na ta tlhela ni endla siku leri ni nga ta tlhela ni endla xiboho xa ku xikombelo xa ku muhehliwa a kota ku ta kun'we na SGB hikuva eka leswi ni nga swi khoma ni khome timinete ta SGB na papila ro nkombela ku va a yima ntirhweni na khensa swinene hi ta twa loko swi mi kume nhlengeletano swi endlisa ku yini andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula 0860002543 i khume nkaye timinete ntsena yi nga se ba awara yan'we tsundzukani twanani la mingixo ra me a ni yimi na ku mani lava va vula ntiyiso kumbe va vuyintiyiso kambe loko ma ze mi va na nhlengeletano ivi mi hlengeletano ku tekiwa tlhelo ro karhi rin'wana nga ri kona swi fana na ku va mi kha mi lunghisela ku mi ya vulavula yini loko mi tshika mi hlengeletanini se kasi nhlengeletano ya kahle i ku vanhu hinkwavo lava khumbekaku security mani lavaya na van'wana va lava swekaku a ku hlengeletaniwi ndhawu yin'we na ku tiveka ku va tshaye na mems manimani laya va ku mems manimani va rhumele n'wana ta teka masi siku reriya tshama ndhawu yin'we mi vulavula mi twanana ku hayi mpela a hi swi endla hi swi endle leswi wena ku zindla leswi mhaka leswi wena ku zindla leswi a mhaka leswi ivi mi kuma xiboho xitshunxo ka mhaka leyo swi hundza leswi mina ni swi vona ku fika sweswi i ku n'wini ku nga va ku lo tekiwa xiboho xa ku hlongola mani lavaya hi sweswi va nga hlongoleriwa swoho kumbe leswi va nga swi vula ntiyiso why mi nga hlangana na vona ndhawu yin'we maphorisa va ta lava hini namuntlha loko munhu a kumeka a yivini mi pfula nandzu siku rero se namuntlha a swa ha rindzela ku swi sungula swi ya ka radio hikuva mi nga ta pfula nandzu a swa ha vulavula na ku maphorisa va lava va twile a va ku va ta ku ndzeni ka yini kumbexana va ri ku hungaseni a vo ti hungasela hi ku wa pfula nandzu wa yini namuntlha ka swilo leswi nga humelela vhiki leriya ri nga hela a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani khalanga na vayingiseri va MLFM ya kufumela swinene mhaka leyi no khensa ku va ni koti ku nghena la ka xividiyo lexi ni khomi swi nyawula swinene ni nga tshiki ku mhaka leyi yi le kusuhi na mina swinene a khensa ni ta va xikalavito
kambe leswi ni lavaka ku hlamusela xona ni ta veka timhaka leti hi matlhelo mambirhi ni nga va na ku angula kutsongo kwala ka sweswi nga vulavuriwa mara a ni ta tata ngopfu hala ka ku mhaka ya swakudya swa vana exikolweni yi endleriwa yini yi endleriwa vana va xikolo and mhaka leyi yi sukelaka ku vona vusweti bya miganga byi tikombaka erivaleni ku tlula mpimo leti tlilasini le xikolweni hala mugangeni van'wani va kha va nga swi voni ngopfu hikuva malwangu ma funengeta ivi vana le xikolweni va xaniseka va pfumala swakudya ivi hina vatswari hina vadyondzisi hina vatirhi hi ku hambana ka hina eswikolweni hi hoxa mavoko laya ka swakudya swa vana hambi loyi a swekaku ni ngo pfumela ku o pfumeleriwa ku ringa ku munyu wu tshamisekile na a nga pfumeleriwi ku teka na nchumu a famba na xona a kaya ku teka nchumu lowu nga wa swakudya swa vana laya swa fana na ku va munhu a yivele ndzawulo a yivele xikolo a yivele na muganga wa khomiwa munhu yaloye mihlengeletano kumbe tihlengeletano ta ku vitana va NSNP va ta dzumba va vulavula va teka swiboho swa ku endlisa ku yini swo fanele swi ta andhaka loko nawu wu nikiwe ndlela ya ku teka ntirho ku yisa emahlweni hi ku leswi swakudya swa tekiwa la xikolweni ana se a swi tiveka sweswi ni languta xikolo xexi ku vulavulaka hi xona loko swi za swi va hi ndlela yaleyo i nandzu lowu wu ripotiwa maphoriseni vanhu va khomiwa vadyondzisi loko ri vona va ta ku na ti-conflicts sweswiya mahaxi va ku masi ma kona na voho va khomiwa ende hi ku ya hi haleni ka ntirho wa ndawulo it's a dismissible offense wa famba a heleriwa hi ntirho munhu hikuva a teke xikotela xa hlampfi aka swakudya swa vana se ni vulavula hi ndlela leyi ku ri ni kota na ku koweta lava swi nge se va kumaka hikuva nete leyi i nga ku yi ta kuma vo tala sweswi a va hambani na matirhelo lawa va nga masungula vona va nga thoriwa ku sweka hambi ku ri vadyondzisi hi hinkwavo ka vona a ni ta ku hi ku tsakela ka mina a ni ta koweta ti-SMT ta swikolo hinkwaswo ku a va vheli va khoma nhlengeletano endzhaku ka xivijo lexi nga va kona ka MLFM namuntlha va vulavula va vhe va kanetana ka hinkwaswo hi leswi swi khumbaka vatirhi lava yaku va ya teka swakudya exikolweni inkomu mahaxi a swi ni khomi kahle leswi ku nge kusuhi ngopfu na swona ni vona vana va xaniseka ni hundze ka ti-level to tala ta ku tirha hi xikolo mara a ni nga boxi swo tala but yi ma ni vula sweswo mahaxi ku a va tshiki leswi va nga swi sungula hikuva loko nawu se wu fika xihloka xi ta va hi ndlela yo vava swinene inkomu mingiseri khenseli nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta inkomu a khensa va lange ku va xikalavetu kantsongo ni va vitana hi vito rito leri va vulavula ni vuyeni va kuma kambe ku timingiso ra mehe 0860002543 hina ha ri laha andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula un'wana hi loyi mingiseri i nhlekani Tanteu. papa Mpfukini. i va tomi hi ngo vona papa Bava lava va nga vulavula lavaya loko vo yimisa na va ta khomiwa phela va zama ku yimelela vanhu leswi nga le rivaleni ku vanhu lava va nga va teka timinete na roll call ya SGP na vona va la ku zama ku phumela swo ka va nga swi tivi swilo leswi swi le rivaleni ku lahaya ku yiviwile swilo swo tala mali lava a ni va tivi mara leswi va swi vulaka ku vanhu va dyetetela swakudya swa vana i ntiyiso ene a va fanele va sungula ku yi lunghisa va tshika ku hlongola munhu a va fanele va n'we mhaka leyi hi endlaku laha se hi ta khomiwa leswi a ku ta famba mathicere ku famba ma-security
na van'wana ti-SGB ta kona va ta yi tlhali futhi va ku ri mina ndza yi tlhatlhama ya siku ni fambani before mi nghenisa jele. se ni na ku ti vutiseni ku hi fike njhani mara ka xiyimo lexi hi ku hi nawu ni vona onge ta hi nga fanelanga hi fikela kumbe a swona. Mi tiyisile laha ku hava swi le rivaleni vana va ta khomiwa xoxo ene swakudya swa vana vanhu vo tala lexi xi ni warisaka ngopfu hileswaku vanhu u ta n'wi twa munhu a ku maphorisa va hola mali ya hina ya tax mahala kasi ku na vanhu lava yelaka ku ya dya mali ya tax ya hina mahala va nga tirhi nchumu va tshika ku pfuna vana va hina ku va fanele va pfuneka hi ndlela yihi va tirhisa leswi vona va swi lavisaka xiswona ene vanhu lava tatana lava va nga khoma phepha leriya a va va ta famba lavaya va ta khomiwa kahle futhi ma vona na loko mi veka muku a va fanele va vitane maphorisa khale a va vulangi nchumu mi twa point yeleyo yi kulukumba ngopfu hi mhaka ku leswi va swi endlisaka xiswona swi ta endla ku va khomiwa ene vanhu va Xikwembu va ta famba vanhu va mitirhi wu ta hela. The between pap, the between. Eko papa guys. 0860002543 na kuna Afrika wa vulavula. Hele ka munghana lonene FM a komba ndlela ayi ku tukumekiseri wena u khomete timhaka hi ndlela yo leyo. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula. Amukeleli ka munghana lonene FM enhlekani. Hayi no ku kombela ku loko mi nga ha ri moyeni ni mbazanyana ku nga ha ri busy ngopfu. Me vula mani? N'wina Botpet. Ni mi baza njhani? Ni rona nambara yin'we. Hi yaleyo nambara ya mina. Kwihi? Ka Miyexe. Mina ni mi baza ni yi kuma kwihi nambara yin'we? A ni sweswi ni fonini mi ta yi khoma nambara ya mina kwala. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula. 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. 0860002543 ndokona ya Afrika wa vulavula hile ka munghana lonene FM amukeleni loyi hlekani. Brapet. Papa. Mi pfukile na? Hi pfukile ngo vana papa. Ai kona ni se. Akenza. Mina ta vulavula leti ta vakhegula lava ku hola ku va hola le a giya na ka leswa swa michini liya va ngo famba va ri voxe mungi a vana vatukulu na. A va holi giyani va hola Afrika-Dzonga ntse hinkwayo. Okay, sina mhaka so. Vatukulu vana vona ni vatukulu va eswikolweni sweswi. And vakhegula va lava yini na va lava mali ya vona ka ha ri sweswi va ta badala ti-society na yini hinkwaswo swona se swin'wana swa ku vana loko va ya exikolweni vona va fanele va ya kwihi va ya kwale va lava mali ya vona. Xa huma xikolo masiku lama ka ha ri na munhu a ku na mukhegulu loyi a nga kule na doroba ku hundza 50 wa tikhilomitara xa huma xikolo loko ku ve a wu na munhu loyi a nga ta ku pfuna kaya layini ya kaya xikolo xi nga se huma xa huma xikolo. Mara nangitsani Mr. Pet a ku na mali leswi nga ta ku pfuna wena u nga mudyuhari mara i lava mali yi ku pfuna mara luyani i ta huma hi nkarhi muni hi va 2 ma 3 se hi 3 na nkarhi lowuyani hi nkarhi wo mativa ku humelela hi xin'wana xi ku jaha kun'wana na kun'wana ma ku veka papa a ku na loyi ku nga na ku jaha ma swi tiva ku na vanhu loko siku va holaku loko yi ku 12 navusiku va va ri ka ATM va ri koho vanhu valava 12 loko yi ku khupukela ka siku lera holaku hi 12 i va se ri ka ATM se a ko ku rhamba swigevenga sweswo se hi swona vulaka swona na sweswi swa vanhu loko va kokwana va twisa ku va nge swi koti va ri voxe a va yimi xi huma xikolo hi ku handle ka vatukulu vana vana va hova kwihi. No na mitwa mara ni vona ku hinkwavo ka vona lava va ko xikolweni van'wana va dyondzisa van'wana va le ku dyondzeni futhi loko va dyondzisa loko xikolo xi huma va ta va yisa vatswari va vona loko va dyondzisa. No na mitwa na metwele papa cancer 0860002543 a ni ku a minseri lava va le ku teni na nchumu lexi xi nga ni nga xi twaku ku xiri a swo boha ku kokwana a za a hlupheka khomiwa nkuzi munhu a tsutsuma na mudende wa ye hinkwawo a nghena murogolo loko a za nghena murogolo yini ka ha ri hava loko o za ku godi a murogolo
rivala se ti hayi ntsena leti nga ta sala ka n'we a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hleka tatana Khalanga papa mi pfuke njhani kwele Limpopo na hi pfukile papa hi ngo vo hayi hala xilungwini nakona hi pfukile hileswaku mi le ku ringeteni tindlela hinkwato ku mi lava ku byela ku mi le Hatfield yana ni mahlweni awo tokisela misava mi ri kona tatana vayingiseri ku nghena mhakeni ka dzini jikajika ntani ka van'wani karhi mina ku vulavula ntiyiso ni nga hlongola xitafu hinkwaxo se le ka Phapazela primary kumbe Buwelo loko no twa ku ve ri mudyondzisi u dyi swakudya swa n'wana wa xikolo no twa ingaku mara swi yisa hansi tanihi rixaka mani a endle munhu wo yingisela xitichi ya Munghana Lonene a hlangana na xiyimo xo fana na lexi ku ri ku tiko ra vila ku na timhaka to tala a xilo leswi a fanele vulavula hi swona mara hi ku swa humelela mara swi resulta la Khalanga ka vuxaka byi ka ntirho wun'wana na wun'wana ku fana na n'wina mi strict ka ntirho wa n'wina ku hava munhu loyi a nga tekaku ti-chance a mi onhela ka sayiti ra ntirho wa n'wina ni vona nga vanhu lava va nga kombeliwa ku pfuna ku swekela vana va hina eswikolweni va nga fiki va overlapa se va va na vuxaka byo tlula leswi va nga tholeriwa swona na vadyondzisi ntirho wa vudyondzisi i ku dyondzisa vana ntirho wa ku sweka wa musweki i ku sweka ku hava ku nga ya ka mudyondzisi ku ni kombela file pocket kumbe ni kombela tikrayoni a ku nyika wa swi tiva leswaku u ta akhawunta mara vanhu lavaya va vadyondzisi va teka advantage va kuma va mhani lava va hetelaka va va onhela ntirho to be honest ni twa ni ri na tingana ni nge chavi ku vulavula na loko ku ri ku kun'wana kwala swi humelelaku a ni ta ku a swi vhe swi hela swa hi nyumisa tanihi rixaka ma vona topic yo vulavula hi ku dya swakudya swa vana phela leswi fana na vana lava ya mina ni va teka ku fana na vana lava n'wana un'wana na un'wana lomu kuma ku mutswari u za n'wi yisa ka public school swi vula ku xiyimo xa yena xi nga va xi nga fikeleli ku fika lahaya se loko u tlhela u tekela n'wana loyi a hluphekaka u tlhela u n'wi tekela sweswi a swintsongo swo na orphan u kuma n'wana la nga ha vatswari a ka kuma foster care grant u fika u rhoba mali liyani twa ingaku u ti vitanela mundzukani se mina a ni ta ku ni nge hi tlhokoveteli ngopfu Khalanga ni nga ta ona mi vi mudyondzisi ma swi tiva a ni swo ka mi ti tshama n'wina mi tikuma mi dyi swakudya swa vana va xikolo ni nge swi endli sweswo hi ndlela leyi ni mi tivaka hi yona se ni nge he koti ku ya mahlweni kambe loko hina ha tirha swa swakudya swi nga ri fashionini a ku ri hava swi sale swi ta sweswiwani vusiwana byi nga se kula ku fana na sweswi sweswiwani vanhu va kurise vusiwana se va swi vona ku hey leswi va nga kurisa vusiwana swantswa ku ndiwa teti ta ni mi twini buto mi kensini mi ta hi vulavurisa ngopfu ma mi kensini n'wina futi loko ku ri n'wina ma swi tiva ku a staff room xa n'wina ni vula ku hi boxa swihundla a mi hlenga mali loko ti 22 ku vekiwa tihuku fridge a vo mi swekela mi kota ku va hakela a mi se tshama mi dya swilo swa n'wana wa xikolo n'wina thicara ra sayense ri nga dya swilo swa n'wana wa xikolo mara va ni mi twini 0860002543 sa leti minete nharhu ntsena ku va hi fika emakungu ka nongonoko lowu kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingiselo wa mina ku n'wangulo wa wena ku nga va ku ri wihi hi ndlela yeleyo kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe ke hi nga se twa hi mahungu ya misava ya awara ya n'wena tatana Hlulani Fanuel Magayisa a hi amukeleni loyi mingiseri nhleka hayi mpfukile botata papa mina hi pfukile hi nga vona kona Moses lama velikwe aye but mos mhaka ya la ku vulavula mhaka ya swakudya leswi swa exikolweni ya mhaka ya swakudya i khale swi ku swi dyiwa i khale swi ku swi dyiwa ni na vumbhoni nyana ku na un'wana wa ni to va ni nga n'wi boxi mara wa ti tiva yena u rhandze a ni fowunela a ku u lava ku rhwaleliwa swakudya kusuka la Joni swi ya kaya se ni n'wi ku swakudya munhu swakudya swo lava ku rhwala kusuka la Joni swi ya kaya na a ku i xitampa na swakudya swa hlampfi na masi na rhayisi mina ni nge swi koti ku rhwala swakudya sweswo hi movha wa mina u lava ni transport yin'wana mi rhwala mi famba mi yisa makaya but Moses ni ku ni nge swi koti swi a mi alela yini n'we a yi ta tekiwa ngopfu movha ya n'wina kumbe a makhola
a ni ngo khola a yi nga ta tekiwa ngopfu movha ya mina mara swilo leswi swi ngo lo huma hi ndlela yin'wanyana ivi hi ya ku n'wana swa ku loko ku jikajike na swilipi hi hava ku khomiwa na mina n'winyi wa movha a ni mixizi ku ya khomiwa na mina n'winyi wa movha loko vona vanhu va nyukile handle laniwani va dya kwalaha va nga vekiwa kona ene va ka va yivela yini vana va xikolo ene a hi ku sungula leswi na kun'wana ku hala ka xikolo xin'wana xa high school xa ku hala ka hina ndzi ni twa na un'wana ka vulavula hi swona siku rin'wanyana a ku na xona ni ku yini na swo xikolweni se ni ku kasi mi humisa ku yini ku na security la gedeni a ku chumu na ku va chumu se ni n'wi vutisa kahle ku humelela yini swi fika ka xiyimo xo tanihi lexi a nga xi vulavula hi dala yi nga bohiwa kona se yi bohiwile na le swakudyeni swa vana leswo to fa va ta ti bohiwa kun'wana moya vosi va ya ti bohisa hi wo vinyi mara se yi bohiwile ene ni ze ni ya na register vana xikolweni xin'wana kwalaya hi January ni fike ni swi vona na mathicara ya ka teketela na tibanana ku kwalaya se ni ze ni vutisa ku kahle mi vula ku thicara hawo mi nga mi vula ku thicara ri fika ri pambula banana ya tibanana ti va ku ti nyikiwe vana va xikolo hayi ka mi nga va onhi mavito loko vo namuntlha wa khomiwa laniwani kumbe hikuva u vulavula ntiyiso namuntlha a ni ta va ni u vulavurini se a ni swi lava ku onhela vanhu mara vanhu loko ku va yingiserini a va tshiki leswi va swi endlaku ni mi twele papa hi swona nkhenseli buti wa mina okay a yeneni ka mahungu ya misava ya awara ya n'we na tatana Hlulani Fanwell Magayisa xiviko lexi komba ku ntsena ku se hi nghene ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a komba ndlela ka hi ku haxela vona twi kusuka haleno a studio hi kitisela nongonoko walowo hi ri na ku pfumela ku kwala nga komi nxiromeo yime ku lunga na wehe ku la ku ta hi byela ku timhaka i tingani ntshema n'we mi yingele ku thwaseleni tidyondzo to hambanahambana kumbe mi tlangelaka ku thwasa ka tidyondzo to hambanahambana a University ya Venda mi ta mi yingiseleli mi twa ku tindzawulo ta n'we leti khumbekaka ku nga va ku ri ti ta va hi kha hi bula na dokodela Dzaka sweswinyana laha ka 10 minutes yi nga se ba awara ya mbirhi nhlekani loko va ta swi vula kunene hi boxe hi twa ku endleka yini kambe ke ku na xiviko lexi nga humesiwa hi va Statistician General kumbe ka Statistics South Africa lava ngeri va vulavula hi timhaka ta ndlandlamuko kumbe ku ngoka ka ikhonomi eka kotara ya vumbirhi kotara ya vumbirhi hi vula nkarhi wihi na swo xiyimo xi ri yini sweswi hi swihi swiyenge leswi nga hoxa xandla ka ndlandlamuko loko ku ri ku ndlandlamuko kumbe ku ngoka loko ku ve i ku ngoka hi ndlela leyi a hi amukeleni Mwanati Statistician General Risenga Maluleke lava hi bulaka na vona eka nhlekani lowu mpfuvapfuvinkulu wa tinomboro a hi bule na vona hi ndlela leyi Mwanati nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM hi losile muhaxi hi losana vayingiseri Mwanati ya khensa swinene namuntlha mi humesa xiviko lexi xi vulavulaka hi timhaka ta ku kula kumbe ku ngoka ka ikhonomi ya hina hi ndlela yaleyo a hi sunguleni kwalano mi ri kotara ya vumbirhi hi hlamuseleni ku endleke yini naswona kotara ya vumbirhi mi vula nkarhi wihi xo sungula muhaxi n'hweti yi va yi ri na swiphemu swa mune leswi hi swi hlayaka i tikotara kotara yo sungula yi nga liya ya tin'hweti tinharhu ta lembe ku nga sunguti Nyenyenyani na Nyenyankulu kasi eka kotara ya vumbirhi hi languta tin'hweti ta Dzivamisoko Mudyaxihi na Khotavuxika se hi to leti hi nga languta tona xiviko lexi xi languteka tin'hweti tinharhu ntsena se hi ti katsakanya ndhawu yin'we hi humesa xiviko hinkwaxo xi va xa kotara hi nga yi n'hweti hi n'hweti se la ka kotara leyi ya tin'hweti leti hi nga ti languta ku nga kotara ya vumbirhi ya lembe hi ndlela leyi Mudyaxihi Dzivamisoko Mudyaxihi na Khotavuxika xi ri yini leswi hi nga ta hi ta vona swona muhaxi hi ta kuma leswaku ikhonomi ya hina yi ndlandlamukile hi 0.4 wa tiphesente loko hi vulavula hi 0.4 wa tiphesente leswaku a yi se ringanela na ku va phesente yin'we mathandlukelo ma kona swi vula ku tinhundzu leti ti nga pfuvapfuviwa kumbe ti nga tumbuluxiwa laha tikweni ra hina
ti tlhandluke ntsena hi 0.4 wa tiphesenti leswi swi langutaka from production side. Kambe hi languta ngopfu swiyenge, hi na swiyenge swa 10 swa economy leswi swi hi langutaka matirhelo ya swona. Xiyenge lexi xi nga ba magoza ya le henhla ngopfu i xiyenge xa gezi lexi xi nga ba magoza ya 9.1 wa tiphesenti. Kambe lexi nga hoxa ngopfu xandla i xiyenge xa timali ni timhaka ta ku xavisiwa ka tiyindlu, real estate na mabindzu man'wana na man'wana. Xona xi be magoza kumbe leswi hi swi vitanaka growth hi 1.3 wa tiphesenti, kasi xi hoxe xiave xikulukumba ka ku vona 0.4 wa tiphesenti leti hi nga ti vona. Hi vone swiyenge swin'wana swa mabindzu, swa mfumo, swa vuaki ku nga construction ni vukorhokeri bya ximunhu. Loko hi ku vukorhokeri bya ximunhu hi languta leswiya swa rihanyo na dyondzo, health and education, laha vanhu va kotaka ku fikelela swo karhi ka timhaka ta ka swa rihanyo ka va ka swibedhlele kumbe eka tidyondzo ti nga tidyondzo ta vona vinyi na ta vana va vona. Kasi xin'wana xiyenge lexi nga hoxa xa manufacturing xi nga xa mpfuwapfuwo wa tinhundzu. Loko mi kha mi languta hi vulavula hi 0.4 wa tiphesenti ka kotara ya vumbirhi, yi ndlandlamuka kusuka ka nomboro yihi n'wana? Leswi swi humelelaka muhaxi, hi nga rivali ku ka kotara leyi nga hundza ikhonomi ya hina a yi n'okile hi 0.1 leswi a swi vula ku a yi tlhelele ndzhaku. Kambe loko hi tlhele hi kuma tinomboro tintshwa, hi kuma tinomboro tintshwa ngopfungopfu eka swiyenge swa timhaka ta swicelwa ni swa mabindzu, hi ta kuma leswaku a yi lo tshama kwalaya ka kwalaya ka 0. Se yi suka laya ka 0 yi khandziya yi ya henhlanyana hi 0.4 wa tiphesenti. Se loko hi kha hi languta ni mitwi mi kha mi xaxameta swin'wana swa swiyenge leswi swi nga kota ku va swi ba magoza ku fana na xiyenge xa gezi, ku na leswi kwala ka swiyenge swa 10 swa ikhonomi swi kokela ku ndhaku. A swo kokela ndhaku muhaxi ka tikotara hinkwato kumbe minkarhi hinkwayo. Swo tshika hi kotara yaleyo hi langutaka hi tona swi kokela ndhaku, swi va ku va na swivangelo swo tala ngopfu. Se leswi swi nga kokela endzhaku sweswi i xiyenge xa swo famba kumbe leswi hi swi vitanaka ku fambisiwa ka tinhundzu, transport, na vuhlayiseki bya tona. Mi ta tsundzuka loko tinhundzu ti nga ha va ti ta hi le matikweni ya le handle kumbe ti ri kwala tikweni, ku na lomu ti vekiwaka kona, kun'wana kwalomu ya ti vekiwaka kona ka hakeriwa. Mi nga rivali loko hi languta ikhonomi hi languta hi tihlo ra ximali. Se na loko ku hakeriwa kwala ti vekiwaka kona, ku nga ha va tinhundzu leti yaka mavhengeleni, tin'wana ti yaka ka emakaya ka vanhu lava nga xava. Loko ti fika ti endla ta vekiwa, tin'wana ti rhwaliwa hi tinqolo, tilori letiya tikulu hi ti vonaka ti ri lomu mapatwini. Hi xona xiyenge lexi nga tlhelela endzhaku swinene, xi tlhelele endzhaku kumbe ku n'oka hi 2.2 wa tiphesenti. Kasi leswi nga endla ku xi n'oka ngopfu xiyenge xexo, xi n'okisiwe ngopfu hi mhaka ya ku va ni ngopfungopfu ka tinhundzu leti fambaka hi patu, leswi hi swi vitanaka land transport, ti kombe ti ri na ku tlhelela endzhaku. Xiyenge xin'wana lexi nga tlhelela endzhaku i xa vurimi, ngopfungopfu eka timhaka ta leswi hi swi vitanaka ti-field crops kumbe swibyariwa na leswi swi humaka eka swifuwo. Hi nga languti leswi swi vitanaka animal products. Loko ku kha ku tirhiwa timhaka ta swifuwo swin'wana, loko swi kha swi yevuriwa ku xavisiwa madzoma lamaya na marhambu lamaya ma endla timbichi leti hi nge ti-plate leti nga kona. Se hi leswi hi swi vitanaka na mafurha lamaya ma fambisiwa, ma xaviseriwa na matiko ya le handle, swi vitaniwa ti-animal products letiya. Kasi xin'wana xiyenge xi nga ka xi nga tirhangi kahle i xa swicelwa, ngopfungopfu eka timhaka ta ku ceriwa ka tidayimani, nsuku ni malahla.
loko ni kha ni languta tsalo leriya n'we mi nga ri rhumela emun'wanati ku na xiyenge xin'wana mi xi vitanako expenditure on GDP na swi tiva ko mina na n'wina ha pfumelelana ka ku ririmi leri ra vadyahlampfi ho ri tiva ngopfu ene a hi ri lavi na hi la ri ra ka hina kambe mina ni tsandzekile ku kuma xivulwa hava xo hlamusela leswiwani kumbe n'we mi tirhako hi mi nga swi hlamuselaka antswa ku va ku ri yini la mun'wanati mo ndzi rhanga ti boxa muhaxi ku mi swi tiva kahle ku ndzi alana ngopfu na timhaka ta ku tirhisa ririmi ra vahlampfi kumbe ra hosi Charles a na ha ra hosikazi Elizabeth se ra hosi Charles ni alana ngopfu naswona hi ku rhandza na ku tinyungubyisa hi ririmi ra ka hina ri nga ra vana va maboxandleve se kambe loko ya leswi ya venge i expenditure on GDP i ku tirhisiwa kumbe ku mixavo leyi hi fikelelaka ka tinhundzu leti nga humesiwa loko hi ku GDP kumbe ikhonomi ya hina hi vulavula hi tinhundzu leti ti nga tumbuluxiwa muhaxi a hi tlheleleni nyana kwalaha loko hi vulavule hi timhaka ta gezi ku ri tirhe kahle swi ri ku tumbuluxiwe gezi ri tlhela ri xaviwa hi vaxavi na mati ma tlhela ma xaviwa loko hi vulavula hi timhaka ta ngopfungopfu ka xiyenge xin'wana lexi ni nga nyikaku xikombiso xa kahle loko hi vulavula hi xiyenge xo fana ni xa ni nga veka xa le mavhengeleni kumbe mabindzu leswi hi ngo e-trade tinhundzu letiya ti nga kona lahaya swi ri ti tumbuluxiweni ti le mavhengeleni ku na lomu ti humaka kona se loko hi vulavula hi expenditure on GDP hi vulavula hi ku tinhundzu letiya se ti nga fiketela lomu ti nga kona ti fane ku tirhisiwa kumbe ku xaviwa hi leswi vanhu loko va kha va tirhisa xuma xa vona i expenditure yaleyo ka ikhonomi ya hina se a hi languteni loko hi ku expenditure on GDP yi na swiyenge swo hlayanyana yi na swiyenge leswi khumbaka timhaka ta switirhisiwa swa le makaya leswi vanhu va swi tirhisaka switirhisiwa ni vukorhokeri bya lomu makaya kasi yi tlhela yi va na swiyenge swin'wana swo fana na mfumo loko mfumo wu kuma vukorhokeri ka sweswi humaka kwale ka ikhonomi phela mfumo na wona wa xava gezi mfumo na wona kwalomu tindlwini kumbe etindlwini ta vuyimeri bya mfumo va xava mati na vona se hi swo hi swi vitanaka expenditure kasi hala tlhelo na loko se ku kha ku tirhisiwa gezi ku kha ku huma mati ma kha ma hangalaka mi kuma ku kha ku akiwa mabiloho kumbe mapatu ku na mati lama pfuvapuwaka tisemende teti nga kwalahaya ma va ma lo xaviwa na wona kasi hala tlhelo na tinsimbi teti nga kwalahaya ti nga ku akeni kwalomu ka miako leyikulu leswiya hi ngo ti-scaffold leswiya naswona swi va swi lo xaviwa muhaxi se a hi vuyeni la lexi hi xi langutaka ngopfu i matirhiselo ya vanhu kumbe maxavelo ya vanhu ka vukorhokeri lebyi nga kona se hi ta kuma ku vanhu lomu makaya ku xava ka vona vukorhokeri lebyi nga kona kumbe lebyi humeseriwaka hi ikhonomi ku tlhandlukile hi 1.4 wa tiphesente ngopfungopfu eka swiyenge leswiya hi swi vitanaka ku miscellaneous goods and services ku ngo va swin'wana na swin'wana swi katsaka ngopfungopfu timhaka ta ndzindzakhombo na timhaka ta loko va kha va xava switirhisiwa swo fana na data mi ta twa masiku hinkwawo va ku ve ni rhumeleni airtime ni ta xava data kumbe ni rhumeleni data sweswo swi wela lahaya ka miscellaneous goods and services ku ngo va swingolongondlwana swin'wana na swin'wana swa vukorhokeri hi swona leswi swi nga rhanga ngopfu emahlweni ka ikhonomi ya hina kasi xin'wana i timhaka ta swambalo ni swo ti nga ha va ticathula clothing and footwear na timhaka ta swakudya ni swinwiwa leswi nga riki swa switswotswi food and non-alcoholic beverages hi swona leswi vanhu lomu makaya va nga swi tirhisa ngopfu ku va nga swi xava ngopfu ku tlula vukorhokeri lebyin'wana hinkwabyo
kasi xin'wana lexi hi nga ta hi ta xi vona hi tlhele hi ta kuma leswaku ka miako leswi hi swi vitanaka investment leswaku loko hi lava ku vona ku ikhonomi yi ku fambeni kahle Muhaxi hi vona hi loko ku ri na miako lava va nga tshama va ya matikweni yo fana na va China va swi tiva ku mi vona switepisi leswiya swikulu leswiya va nge ti-crane leswiya swo yima swa miako yikulukumba swi hlayile mi nga hlayela mi za mi karhala se loko hi languta leswiya hi swi vitana investment leswaku loko ikhonomi yi fanele ku famba kahle ku fanele ku va na ku akiwa ka mapatu ka tiyindlu ka tihofisi ka madamu na yini hi ku leswiya hi swi vitana infrastructure hi lomu vanhu loko va lava vukorhokeri va fambaka hi kona lomu mapatwini na loko va lava mati na loko va lava ku tirhela kona na swikolo va na swona se leswi swi vitanaka investment swi veka ntshikelelo nkarhi wo leha swinene hi rito ra vahlampfi hi swi vitanaka gross fixed capital formations hileswaku loko swi akiwile a wo hala a swi fani na loko xave kathula mndu ku nga ta tiveka wadropeni mndu ku famba hi tona leswi loko u ake damu kumbe patu ri tshama kwalaya nako ri ta tshama malembe se leswiwani swi veka ntshikelelo xiyenge lexa vuaki lexi kumbe xa investment tikotara ta mune hinkwato ku katsa na leyi nga hi nyikaka xiviko hi yona swi le ka ntshikelelo swi le ku ngokeni swi tlhelela endzhaku Muhaxi a hi tseleni N'wanati swi nga va swi vula ku ka kotara leyi mali a yi ri koho vucincanisinyana bya timali a byi ri koho ni le ku languteni kwalaha ka ya leyi hi vulavula hi sweswiwani ya expenditure on GDP ku yi tlakuke hi 0.5 kusuka ka 0.1 ka kotara leyi nga hundza hi ndlela eka kotara yo sungula hi lembe leri ra 2024 swi nga va swi vula ku mali a yi ri koho mavokweni hi nkarhi lowu ka kotara leyi swi vula sweswo Muhaxi lexi xi humelelaka hi lexi mi ta tsundzuka leswaku vaakatiko ku nga hava vaakatiko eka ximunhu leswi hi swi vitanaka personal services kumbe emindyangwini leswi hi swi vitanaka household kumbe mabindzu hi woxe loko ma karhi ma tirhisa mali ma languta vaakatiko ni mabindzu va languta swilo swo hlaya xin'wana lexi va xi langutaka i timhaka ta leswi hi swi vitanaka inflation ku cinca ka minxavo ya switirhisiwa ni vukorhokeri kumbe tinhundzu ni vukorhokeri se hi ta va hi vonile ku inflation ya hina kumbe ku cinca ka minxavo a swi khandziyanga hi tiphesente ta le henhla leswi vulaka ku na lavaya va tirhisaka makariti lava va ngo teka swikweleti a va le ku hakeleni ku na leswi hi swi vitanaka ti-service cost loko u teke mali hi xikweleti u tirhisa kariti ra credit card kumbe u lombe mali ya bangi loko u fane ku u yi tirhisa ku na tihakelo leti u ti hakelaka se loko inflation yi ri hansi kumbe ku cinca ka minxavo swi ri hansi swi ri na mihakelo na tihakelo ta wena eka xibindzu kumbe eka ximunhu ti va ti ri hansi nyana se ku nga ha va ku nga ri mali leyi vanhu yi nga va ya vona ntsena kambe yi nga ha va yi ri mali leyi va ngo lombiwa kumbe va yi lombaka a swi fani leswi Muhaxi loko mina na n'wina hi lombana mali ku ri ka ximunhu hi ku a hi tali ku tlhandlekela mimpindzulo ehenhla ka mali yaleyo leswi loko va lombe eka tindlu ta vulombisi ti nga ta tibangi ti nga teto N'wanati khenseni nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta a hi bule nakambe nkarhi lowu taka inkomo Muhaxi ku khensa mina na ku khensa vayingiseri na ku makhisimusi mani ku tshineleni vakon'wani na swi tiva hi nga swi tlakusi va nga ta ze va swi twa leswiya swa hlantswa vakon'wani vakon'wani khenseni swinene nkarhi wa n'wina inkomo Statistician General Risenga Maluleke mun'wana wa tava a va pfumeli loko ni va byela ni teri a swa ha vulavuriwi se va nge hi ku hlantswa se vo poxa hi ku se leswi va nga le ku tirhisana i ku poxa tsundzuka va ku ri kumbe van'wani va ye ku lovoleni ai loko va ye ku lovoleni se leswaku ku lovola swa tsakisa va pfa va kha va lava ku vona ku matiyisela kumbe mindlela loko n'we mi nge swi tiva ni mi lovola mi yo tlhakisa ni vula ku lovola va ri
loko iya va fika va ku loko tlakuka swi nga tiveki ku ya kwihi epoxini loko ku ba risimunyana i cina epoxini hileswaku mati man kama swi ri tano statistician general lava hi bula na vona mingiselo munghana Nona FM n'wanati Risenga Manuleke va kha va hi nyika xifaniso xa i mahungu ya kahle loko ikhonomi ya hina yi kha yi tshukunyuka tandza khoma mune loko yi suka ka tandza a swi fani hi sweswiya hi mavulavulele eswitarateni hi nge njiya yi fani na miroho se hayi a hi pfumeleni ku ri ntshukunyuko lowuwani wu ta vitana swin'wana na sweswiwani hi nghena ka n'hweti ya vumune nxavo wa mafurha wu kha wu ya hansi se a ni tivi mara n'wamisonta ku GNU a mi swi lavi leswi veri nxavo wa mafurha mundzuku wu ta va wu kha wu fana na leswi a wu ri xiswoho emasunguleni ya 2023 nxavo wa mafurha wu le ku ehenhleni se kotara ya mune leyi wu kha wu ehenhla ene sweswi wu ta ehla ya kwalomu ka 92 wa tisente hi litara se wa swi vona ku hambi va ku a xi dyi petirolo se wa swi twa ku se hiko xi nga ta ka xi nga ha dyi swa mampela 92 cents lava diesel yi hambana kusuka ka 79 cent ku ya ka 105 105 ku ya hi ntikelo wa sulfur lowu va ku ri koho ka diesel yaleyo se leswi tsakisaka ka vatirhi lava tirhaka tigaraji ku namuntlha va na ntirho a ku na vanhu va nga ta va ta chela petirolo namuntlha loyi na luya hi ku mindzuku yi ta va yi hehlile va ta chela mundzuku na magayisi ta chela mundzuku namuntlha nge tshuneli magayisi i wun'wana wa vanhu va kahle vo hlayelela hi yo mhaka hlayeleli na avocado a hi tsona se hayi a swi na mhaka a hi twenini ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta va yimise ku yini kusuka kwalano hi ta twa ti-voice note leti mi nga ti rhumela ivi kusuka kwalano hi bula na va Samu a hi fanele hi bula na va Salga ni ta mi byela ku va Salga ve ri yini eka nkarhi lowu a hi fanele hi bula na vona hi lava ku bula hi timhaka letiya ta ku a ku le ku hakeriweni timali ta ti-pension ta vaaki a ti le ku hakeriweni leti laviwaka kona se loko ti nga ri ku hakeriweni swi vula yini se a hi koti ku va kuma hi swiphiqo swi vengivele ka nhlengeletano kambe va ta heta kambe a yeni ka tatana Hlulani Fanuel Magayisa a hi tshikeni Xikwembu xi ta swi vona Magayisa swi na mhaka kambe swi ri tani nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Nona FM a hi fanele hi bula na va ka Salga sweswi ne a hi koti ku bula na vona hikokwalaho ka ku va ri ve ri vele nhlengeletanini kambe lexi hluphaka i ku va na tinhlengeletano to tala mara ku fambe nchumu ka timasipala ti-clean audit tinene leti ka timasipala ta 257 ko va 34 213 kumbe 223 a ti na nchumu 223 ko kayakayiwa totlo ku kayakayiweni mara vele ka meeting vele nhlengeletani timasipala ti kolota va Eskom ti kolota va Rand Water ti kolota va le Pelle ti kolota yini mara va Salga vele nhlengeletani a hi va kumi na sweswi hi vulavulaka vele nhlengeletani yi hlwelini yindlini sweswi hi lava ku vutisa hikokwalaho ka yini va nga hakeli timali ta ti-pension ta vatirhi va ka masipala hi ku se ku na wapoto vanhu va lava ku ya hoxa vo sweswi va nga ta hoxa swoho le potweni loko va hoxa va ku phela muthori wa nga ri ku hakeleni se swo vula ku vatirhi va ka masipala se ko fana na loko va tirha ku ri vatirhi va ma-security lava tirhaka kun'wana kwalomu tikhampani ti nga va rejistariki ka labour loko va ka UIF fika ku n'we ya mikolo la mi tsarisiwanga mara va kha va kokeriwa mali hayi man kambe swi ri tani a hi kandziyeni na hi twa ku lava nga rhumela ti-voice note va mani hi timhaka leti a hi bula hi tona namuntlha lava hi nga ta bula na vona lava nga sala sweswi i va SAMU South African Municipal Workers Union ta bula na matsalani wa SAMU ivi kusuka kwalano hi bula na Dokodela Dzaka kusuka ka University ya Venda hi xitiviso lexi na ha ku mi hlayelaka xona sweswo hinkwaswo kwala ka Munghana Nona FM makomba ndlela hi kandziyela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi
swi komba xincina lexi xikolo xi pfala, xi nga lavangi ku ndla vana swona lava ya va se pfumalaka kwala- se swi tshamisekile a hi sunguriseni Ihlekani Khalanga na humelerisi a va twa mari nga vele ku vulavuleni kwalano. Leswi va swi vulaka hi leswi a swi fanele swi endleka ku loko xikolo xi pfala vana lavaya va pfumalaka kwala ka mugangeni va fanele va kuma swakudya leswi va pimeriwa hi ku ringana va famba na swona makaya, mara hayi a swi endlisi swona. Vatirhi va lava va tirhaka ku sweka eswikolweni siku xikolo xi pfalaka ku laviwa tibaki na swikochikara swi ta rhwalela grocery liya va famba na yona makaya. Butipeto hi ri vadyondzisi lava va tlangaka swakudya leswi i swa voho. Loko xikolo xi ya ku pfaleni va phakelana hi maphaketiphaketi. Ndzawulo a yi fambe yi lavalava yi nga rivali ku hundza hi le Bulati yi nghena xikolo xa vulunghisi. Ahee Khalanga enhlikani vanhu lava ku sweka exikolweni va teka mina ni xikalaviti ni tshama kusuhani le xikolweni va teka tibhoncisi meleka va teka loko va vona ku i va vonini va ri hi ku nyika na wena na hi swi dyini lembe rin'wanyana va teka i ta hlamala vanhu va ku a va tina swikhafuthini va ku i swakudya swi herini mara i swakudya leswi a swi hlayeleriwe ku vana va ta dya ku tlhe ku ya ta swin'wana mara swa hela xikarhi butkele va teka na sweswi va nga swi vula kwalano va lava ri kwalano va ku loko swi sala xikolo xi pfala swi phakeriwa swisiwana swona swi tekiwa lavo sweka. Vaxumi Butpete na muhumelerisi wa n'wina kwalano Ncindani leswo teka va teka me i koma sebo wa mehe un'wanyani i mudyondzisi a ni ri va teka ni swi vonile mehe no chava ku n'wi boxa hi mhaka ku a ni ngo no thuka vuseve bya mina hi byi file a ku hi ya vulavula hi me ka munghana lonene ku teka va teka Butpete ma ni ri va ku tala va teka ene va teka ene a ni tivi yena a ri 1 ni tiva 3 or 4 ni tshama kwala nkonkwa ni nge vuli ku xikolweni xini va teka a hi vona kwalano ivile va nga zi va yimelerile va ku heluyani why ko sweswi ye muyimeri a ta kwalani phela swilo leswi a swi vulavulaka hinkwaswo i lo byeriwa a nga ri kona timinete teto i lo sala loko mi ti n'wi vutisile mi ku mhani lava mi va vutise ku i nga ti hlamula timhaka leti hinkwako loko ku ta mani va ku va lo pfapfarhuta timinete teto na ku va vitana SGB a ku we SGB na fikani mi ku va hlongole hi n'we ene ko vulavuriwa swi lo tengiwa i lo tengiwa mhani loyi a nga hembi a va n'wi lavi lo tengiwa Butpete inkomu. Butpete ri xile mhaka leyiwani ya vakokwani yi na kambirhi sweswiwani hina hi le mintirhweni hina vana va vona switukulwana swi ye exikolweni va ta famba na mani kokwani a ku dendeni van'wanyana vakokwani va prefera ku swantswa va famba va ri voxe hi mhaka ku loko va famba na hina kumbe va famba na switukulwana hi tlhela hi fika hi va tekela yona mali liya kokwani va sava ri hava na mali yo hakela society va sava ri hava na mali yo ti xavela masandazi so swa vava na swona swi kambirhi swi lava mi swi languta kambirhi inkomu ni tsakisa hi sweswo mi nge swi kambirhi mina leswi ni nge a ku dzikiwa kambirhi ka mina swo va xifaniso xa ku n'we loko mi kha mi kurisa vana van'we mi va mi kha mi va kurisa njhani loko u ri humile ku tirheni sesi wa mehe vana va ye exikolweni a ni n'we vana va huma tirha vatukulu va hume exikolweni se mukhalabye na mukhegulu va jahela yini ku ya teka mali va xota yini a va xoti nchumu swi vula ku n'we a mi ta ku loko se xikolo xi humini kwala mintirhweni ya kona mi ya va teka mi va yisa va ya va hola loko ri ma va tekela mali hi sweswo swa ku se tihuku ti vuye kaya hi mhaka ku mi va kurisise ku yini vana va n'wina enhlekani Butpete na ku mpfukeni na hina hi mpfukeni minjhani awu hi mhana mpfumeni la vudunia la thembisa ka hi le ka vele vakokwani mi kuma ku loko vatukulu va ku va heleketa va ala van'wani va ala van'wani se that's why mi kuma ku va ze va khomiwa nkwitsi ku van'wani loko va heleketa a va pfumeli va ala va ri i la ku ya ni dyela mali ya mina va famba va ri voxe swona mi tirha kahle enhlekani inkomo sesina khensa swinene himpela loko ri va ala khari vona
hi lexi se ni xiyimo xi le ku tiki vafana vo a na ku tirhisa rito ro javula va javuli vo mutla vo bvunga va ku murhogolo va ku kona a ku mi lava vakokwani mi va nga mi lava ku mi tekeriwa mali yo ndla yini kasi mi tekeriwa mali yo ndla yini okay loko mi hlayisa mindyangu ya na van'we kumbexana vatirhi na swin'wana na swin'wana a famba na vona ke va mi pfuneta va leyi na yona yi nga ri yi le kule no hela leyi mhaka leyi leyi yi le kule no hela a hi tweneni la ahee Bootpet ahee muhumelerisi leyi ya mudende leyi ni nghena ka yona mina na papa u na 80 something years va na 80 something years nosu a va pfumeli ku heleketa vanhu lava na pin a va pfumeli sweswi na va byele ku mina tirha kun'wana na sayiti ya doroba na va byele ku a va nyiki ni kota ku ni va holela ni vuya ni va nyika mali ya vona a va pfumeli loko va yikiwe va ya wa va ta vuya byeni wili he switoritori swo ta a va pfumeli Bootpet a vo tshikiwa vanhu lava a va pfumeli a ni tiku kumbe n'wi lomu tshamela kona a mi va voni or a mi mati mahungu lama a va pfumeli vanhu lavakulu ku heleketa ende mina hi mukhalabye hleketa munhu na 80 something years a la ku famba hi yexe mudendeni la a waku siku rin'wana ngheni toilet a yi siya mali ma twisisa a va pfumeli ni byela so na phini ya vona ni tivi kumbexana swi suki kwalaho ka ku kumbe loko mi tivile a mi nga ha vuyisi kahle macheleni a ma nga ha fikafiki kahle ku na xivangelo ni vula ngo veka mpela kwala na kwala va ku kwala na kwala impela va vhe va ku hayi xiyimo hi lexi kumbexana impela no va kule naswona a ni swi tivi mara a ni tshembi mi a ni tshembi kambe swi ri tani mi yingisela Munghana Lonene FM 14 minutes ntsena yi nga se ba awara ya 14 kwala ka Munghana Lonene FM hi fanele hi bula na Dumisani Magagula kusuka ka Samu hi ta twa ku va ri yini vona hi timhaka letiwani va titwa njhani loko muthori wa vona a nga tikombi a tiyimiserile ku lava ku ta vona ku va hetelela va kuma timali hi ndlela yeleyo i mhaka leyi lava ku va hi bula hi yona kwala ka Munghana Lonene FM kambe Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku haxa minongonoko na miburisano leyi nga voyameriki etlhelo ro karhi yi amukela mavonelo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya vayingiseri kumbe lava hoxaka xandla eka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM hi kumeni matsalani wa SAMU South African Municipal Workers Union vatirhi va ka masipala lava yimeriwaka hi nhlangano lowuwani hi twa ku matitwelo ya voho hi wahi loko swi ta ka timhaka ta ku ri ongeti timasipala to hlaya ti kolota xikimi lexiya xa pension mali ya vatirhi ya timhaka ta pension hi ndlela leyo kumbexana swi nga swi tumbuluxe hi timhaka ta vukona kumbe ku tumbuluka ka timhaka ta mapoto lama a hi ntivi a hi buleni na nkulukumba Dumisani Magagula. Mr. Magagula, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Inhleka. Good afternoon, Patrick, and good afternoon to your listeners. Maybe let's start with your reaction at SAMU with regard to news that it would seem municipalities are owing the Municipal Workers Pension Fund. As SAMU, what is your take on that? Yeah, there are quite a number of municipalities, especially in the Free State, in the Northwest, and some municipalities in the Eastern Cape that are owing workers' money to their pension funds, different pension funds. And our take as the union is that the municipalities are committing an act of injustice. It's actually fraud because they take members' money, they deduct from their salaries, and they never pay over to the pension funds and use that money for other duties of the municipality. So we view that as an act of fraud and corruption that municipalities are carrying out. And with these municipalities owing, is it a manifestation of lack of good workmanship or lack of knowledge in terms of how finances are run, or lack of managerial skill with regard to
how their monies are managed. And if that is the case, what does it say to the service delivery in entirety for those municipalities? Yeah, maybe we will want to start with what is the impact of these municipalities failing to pay the pension funds. You have many instances where municipal workers go on retirement and they cannot get their benefits. They can't claim benefits because municipalities have not paid over contributions. You have a number of municipal workers who will not even go on retirement. When the age to retire comes, they choose to continue to work because there is no claim for pension fund that they will get. And yes, the reason why municipalities are not paying is because generally municipalities are not running their finances well. There is lack of good governance in municipalities, and there is also no, we have not seen any intention in these municipalities that we are saying are not paying over. There is no intention even to correct that kind of a situation. They are continuing. The Kopanong local municipality has been owing pension funds from as far back as 2012. Now, that is a very long time. Quite a number of municipal workers have turned 65, they've turned 60, and they're not able to get their benefits. And now that we're even talking about the issue of two-pot system, most workers would be looking forward to tap into their savings, and unfortunately those savings are not there. Generally, it's going to be a disaster because two-pot was meant to assist workers to some extent, especially to deal with debt on at their personal level. Unfortunately, these workers who have deferred part of their salary to a pension fund, which becomes their investment or a saving, now cannot access because municipalities are not paying over. And we don't know what municipalities do with this money. We can speculate. They are paying tenders. They are paying these tenders for their own friends and wasting the money of the workers. And if there was someone to be held accountable, who would that be? The municipal managers are to be held accountable for this kind of mismanagement, but also to an extent the political leadership of these municipalities, because they also give wrong instruction to the municipal managers and administrators in terms of what do they prioritize. Surely these municipalities that you cited, Mr. Magagula, are not on the list of those that get clean audits, isn't it? Of course, they don't get clean audit. Part of it is because, once the municipality has not paid over to the pension fund, it becomes indebtedness of the municipality. So meaning that whenever they collect any money, they must start off by paying over to the pension fund. So they will not get the audit correct as a result. With 1 minute, 30 seconds that I'm left with, Mr. Magagula, what is your way forward as SAMWO? What are you going to do? I understand, like you've said, there are municipalities that owe as way back as 2012. It means even if there was something that you've been doing as the union, it's not effective. So what are you going to do going forward? We have been advised legally, and we are starting the process like we did in Mafube local municipality. We are reporting these municipalities to the pension funds adjudicator. We will get a determination that will bind the municipal manager to pay a fine of 10 million rands, and that also leads to a high court order, which is going to lead to attachment of the assets of the municipality to collect workers' money. So all these municipalities, we are lining them up for that process. Mr. Magagula, I can still Shinanenkarongwena. Thank you very much for your time. We wish you good luck on the 10 million. They are broke, these people. They will not even have the 10 million to pay for the fine. But be that as it may, thank you very much for your time, sir. Thank you very much, Patrick. I can't. But I bulana bona inkulukumba dumisani Magagula bagri tani SAMWO. I think unkwaro ntu abazange bahlala Limpopo mbela maboko Limpopo amba mhlayange wena antwange bahlala Mpumalanga mbela maboko Mpumalanga abo hlakwa la Eastern Cape ba Free State
a hi vuyeni hi bulana dokodela Dzaka andaka leswi. andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula. Isasho mingisero mngana lona FM tu ata masipala leti nga le tirheni kahle a cancer swinene loko mi kha mi hakela timali ta ti-pension sweswo swo hundza swi ta huma se ku nga na mapoto lama ma vulavuriwaka hi ndlela yaleyo se swi ta huma swo vika swa ku mi le ku hakeriwe ti-pension hi yo mhaka xiyimo xi titani hi ndlela yaleyo mingiseri wa mngana lona na FM komba ndlela seke swo vula ntsena ku mina na wena sweswi mingisero mngana lona FM hi gimeta nongona kwa hina Afrika wa vulavula eka nhlekani lowu hi la ku bula na dokodela Dzaka hi ndlela yaleyo se hi komisa leswi va vula swona tatana Magaguri hi komisa timhaka ta ku timasipala leti khumbekaka ka tindhawu teti va nga ti tsha to ti tsandzeka ku hakela swin'wana swikweleti swi tlhelela ndzhaku ku ya ka malembe magidi 12 leswi swi ti komba kahle ku timasipala toleto ti va ti nga tiyimiselanga ku va ti korhokela vaaki na timhaka ta vukorhokeri na byo byi hetelela byi khumbeka hi ndlela yaleyo vaaki vo ritayara kumbe vo ya ku wiseni va kuma ku oyi a ku na nchumu a va fambi na nchumu hi mhaka ku timali leti a ti fanele ti yisiwele ta kolota hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi kumbexani hi nga swi vulaka ku n'we mi nga va ku mi kha mi tirha ka timasipala leti ti nga weleku ka swiyimo swoleswo mi khensisa swinene yana ni mahlweni mi tirha kahle hi ndlela yaleyo kambe swin'wana swi fambela na xikolo sweswi a ni kha ni vula na tolo swi fambela na xikolo loko mi kha mi dyondza mi ya mahlweni mi ti antswisa hi ndlela yaleyo swi endla leswaku na loko mi kha mi tirha tanihi ti-municipal manager timasipala ta n'we ti tirha kahle kumbe na hemba tatani Mangwani municipal manager wa le Tzaneen van'wana va machudeni va khale ka machudeni ya le Wits se wa swi twisisa ku loko i vulavula hi vanhu volavo va ta va kha va swi twisisa ku tindlela ta mafambiselo ti va ti ri tihi hambi ku ri va Khoza laya Greater Giyani va Xilenge a Collins Chavani swidyondzeki swa hina leswi hi tinyungubyisaka hi swona lava hi tivaka ku hi pfumelaka ku va ta va kha va ya mahlweni va hi korhokela kumbe va tiyisisa vukorhokeri hi ndlela yaleyo kambe hambiswiritano a hi yeneni ka dokodela Dzaka hi bula na vona hi twa ku va ri kahle ku endleka yini le a University ya Venda khaleni ka khale loko na ha tirhaka na University of Venda a ku ri na xilogan xin'wana a hamba xi tirhisa va ku University of Venda for Science and Technology swi vuya swi cinca ni hi ta bula na vona dokodela kambe sweswo a ndzaka leswi tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. ava ku aku hadiwi makenya hosi nga swi tivi sweswi vanhu vo ti endlela migcineri ku teka nandzu wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile tinecha ka ha ri hava a hi ri na lavo nyama yi ndluli hi swin'wana swo kwaswa swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rilaka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo kwa tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri ka rona loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. ila nga khona mingiseri wa mngana lona FM ntari ela ku bula na dokodela Dzaka kusuka University ya Venda nta va vutisa dokodela loko na tirha Univen Radio a hi hamba hi ku University of Venda for Science and Technology sweswi hi beri yini va ta hi byela dokodela kambe ke beri lexi xitiviso xa nkoka lexi kombisaka ku cinca ka xihatla mayelana na nkhuvo wo thwasisa machudeni ya ndzati ya University ya Venda sweswi ku ta va na swiyenge swimbirhi hi ndlela leyi landzelaka xiyenge xo sungula xi ta va hi awara ya 9 nimixo naswona swi ta katsa Faculty of Humanities, Social Sciences, Education, Faculty of Management, Commerce and Law na Faculty of Health Sciences loko xiyenge xa vumbirhi xi ta sungula hi awara ya 1 nhlekani lexi xiyenge xi ta katsa Faculty of Science, Engineering na Agriculture va ri nkhuvo lowu wo thwasisa machudeni wu ta va kona hi siku ra vutsevu n'hweti leyi ya Ndzati lembe ra 2024 vanhu va fanele ku va va fikile tiawara timbirhi ntirho wu nga se sungula ku kuma vuxokoxoko mi nga endzela website ya www.univen.ac.za kambe vuxokoxoko hi lebyi hi nomo hi dokodela Dzaka va dokodela inhleka ahe minjhani na vayingiseri va munghana lonene hi pfukile va dokodela cancer swinene miri kahle mi tivisa vaaki yini tanihi University of Venda
no yi tivisa vaaki swa ku nkhuvo wa hina lowu wa ti-6 ta September u ta va na ti-session timbirhi. Initially a yi ehleketa swa ku ta va na session yin'we, but last week hi kumi swa ku nambara ya hina yi ye mahlweni. So as a result of that swi boha swa ku yi splita ti-session ta hina ti va timbirhi. So session ya ku sungula yi ta va hi nkarhi wa 9 o'clock. Yi ta va yi angarhela faculty ya Humanities, Social Sciences na Education, faculty ya Management, Commerce and Law na faculty ya Health Sciences. Session ya vumbirhi yi ta sungula hi 1 o'clock. Yona yi ta va faculty ya Science, Engineering na Agriculture ntsena. So hi kombela swa ku machudeni va hina lava ta graduate na ti-invited guests va fanele swa ku va fika tiawara timbirhi enkuvo u nga so sungula. So swi vula swa ku va fanele swa ku va fika at least 2 hours before hi sungula ti-session ta hina. Se loko swi vula ku loko mi sungula hi awara ya 9 va fanele va fikile hi 7. Va fanele ku va fikile hi 7. se mi hetisela mi ku yini dokodela hi ku hi le ku va byeleni aka va tivisa leswi mi nge swi na nkoka leswi va fanele va swi tiva hi swihi? No, va fanele ku va tiva swa ku a va fanele ku va fika hinkwavo hi 9 o'clock. Va fanele ku va fika in accordance with the-session ta hina. And loko va lava futhi muxokoxoko va nga nghena eka website ya hina va ta kuma ti-contact details ta ti-faculty administrators ta hina. Okay. Loko na ha ri kwala Univeni vadokotela a hi hamba hi ku University of Venda for Science and Technology, sweswi nga ri mahavuli swona mi ri yini sweswi? Sweswi hi vitana University ya Venda ntsena, but mhaka leyi ya science na technology i ha ri kona. Mara vito hi University ya Venda ntsena. Hikokwalaho ka yini yi nga handliwi leswiya hi hamba hi swi a hi phela a mi tshama mi kha mi mi fanele mi swi vula sweswo University of Venda for Science and Technology. Hikokwalaho ka yini swi nga ha vuri? No, hi vonisa ku swi le ngopfu leswaku University ya Venda ya Science na Technology, but like I'm saying, mhaka leyi ya science na technology, that's why ina faculty ya Science, Engineering and Agriculture yona i focus ntsena eka timhaka ta science na engineering. Loko na ha ri na n'wina mi kumbexana ni nga vheni mi vutisa ku nghena ko lembe leri taka ku apply va sungula rini? No, va le ku applyeni sweswi and ta pfala hi ti 27 ta September. So swi vula swa ku sele 3 to 4 weeks swa ku pfala for nghena to lembe ra 2025. So swi vula swa ku lava va lava ku nghena University ya Venda va fanele ku va endla ti-applications, and ti-application ta hina ti endla online and a va hakeli nchumu loko va endla application for 2025. Dokotela khenseli swinene nkarhi wa n'wina ta vonana hi Ravuntlhanu mi va na siku lerinene ku tiya ku engeta. Inkomo va lava hi bula na vona Dokotela Dzaga lava va vulavulelaka University ya Venda. Nakona ka humelesiwe ncindani Eric Mabas, mina ni Khalanga Pet Mathebula i warismati wa Jimo xithangoma xingetano wa cecana makunele wa ndandadzi a hi hlangane nakambe ka nongonoko lowu fanaka mundzuku hi ku tisala wona thwi kusuka le aPolokwane a studio 2A. Kambe ke nhlekani lowu misala na Mchangani a fambisana na Ike Ngobeni nongonoko va uthi dzumba na mina.